Neadekvatno zbrinjavanje otpada jedno je od glavnih ekoloških problema u zemljama jugoistočne Evrope, uključujući i Srbiju. U toku 2012. godine na teritoriji Srbije generisano je više od 11 miliona tona otpada, a od toga je 2,6 tona čvrstog otpada. Mi moramo biti tim. Kad kažem tim, tu mislim i na vladu, i na pokrajinu, i na nevladine organizacije, i pre svega stručnu javnost i medije. Pravilnim zbrinjavanjem otpada ne rešavamo samo problem zagađenja životne sredine, zdraviju, da kažem, životnu okolinu gde se igraju naša deca, već pre svega može da se iskoristi otpad za dobijanje jedne potpuno nove industrijske grane, razvoj ekološke svesti i ekološke kulture. To znači da otpad može da se shvati kao materijal, da se koristi za proizvodnju novog proizvoda u industrijskim procesima ili eventualno za korišćenje kao energenat, znači za proizvodnju toplote ili struje. Sa te strane, naše ministarstvo donosi set zakona u oblasti životne sredine, pre svega izmene i dopune zakona o upravljanju otpadom, kao i izmenu strategije, kako bi unapredili postojeći sistem upravljanja otpadom. Cilj Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine jeste zdravija životna okolina, jačanje ekološke svesti i razvoj zelene industrije ili zelene ekologije kao jedan od privrednih potencijala Srbije.